Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami, si Ikanubo kapapantagan na di mamamakin na gimanto sa nga iya DXC Imco Radio. Simulcast sa nga iya frequency 922 sini Milalemba. Si Sagyang Ingteno Adal Mabalwi sa Abdul Hamid Compound sa Pakan, West Poblacion, Baliwala, Abdal Norte. Kaya mga bangsami hagyap man sukurastano si ko ditando di papakin gapman si sagyang ya seminar tano imanto mapia kapipita si sagyang ya programa EHPS DXC Imco Radio go si sagyang kaya international live tanok man si sagyang ya Facebook si sagyang kaya YouTube pandalan salam berkanok man ang mga bangsami si di mamakin gimanto si sagyang kaya si sagyang ya social media walang-walang man yun si sagyang kaya seminar tano imanto mapia kapipita. Sa paproon na katiya si Sidna yung alimtano as kanya ni mababaloy ditano di mipagda si sagyang kai programa AHPs kanya ni regular ditano di mapamnag si sagyang kaya programa tano saban dia mapia na dananus kanodaan na panalan salaman ng mga bangsami sa ngaya international katawan na miya tatandangan yung man sa mapia pamamakingan pangilaylay ang naging programa so mga bangsa tano sa ngaya Paris, France yung tuwa mga kakamisan yung tuwa si Haji Siti Rahma Abdul Hamid yung tuwa si Haji Sinaid Abdul Hamid sa Paris, France. Salam rekanusan si Mambu sa ngaya Kingdom of Saudi Arabia sa ngaya Bahrain si sagyang ngaya Dubai yun nagyang kuliling nga dunia isang paimer kanusan nagyang kanana pandalan salam sir kanulangon mga bangsa mi si sagyang kuliling nga dunia saban dia mapia na pamamakin kentan nagyang alimtan sabab sagyang ngaya magambuging oras tanom sa pamakalaan niyo oni nga sangkuan ng mga resultano sa ayad na pamakin gentano iplemerkan wag yang yabang sa na malay panaguntaman si ko kapagkausur o agamatan agama Islam si Al-Alim Abul Khair bato sa tandengan tano sa matano sa mapia pamakin gan. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd ayyuhal mustami'un wal mustami'at wal mujtami'un wal mujtami'at Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paganeron na pangnintanong si ikwallah agyang kaya di itano kapak dederpai kapak mamasai na mabaluyai pedenian sa iku mga galbag tanwa mga pipya raksa makuat tanong subadasyan sa dunia na aya sampurna yan na si isa alungan amori. Di tanong pakalilipatan agyang kaya katatagutan sa isagyang kaya dunia na derpa ini yang makampat naguderpa at tanto mabuba sukap pagintawiron. Katagutan sa isa alungan amori agyo to so derpa akakal adayon sa dayon akapagintawitan ron na nagyang kanan akakatagutan na kailangan agyang kutaka pakapariparadutan sa lututan sa aya importante ya mapreparadutan walututan nagyang kuta mga galbag ama penggalbag tano si isagyang kaya dunia araks ay kasuso at wallah nagu raks agyang kuto ambelasan yan rektan agyang kaya kapapadalam tano si isagyang kaya dunia na katawan tanoa ayabu ay kaya adnar tano si iwallah nagyang kuto akabaluitan wa mga urip penian amaunutan nagu mga urip penian amapaparatiaya si irkanian nagu mga urip penian aanday ni na penggalbekenian agyang kuto paliugat ay ni paliugat rektano ukadnan tano arabul alamin so ayak kailangan si iku manusia nagu ayak kailangan si iku urip pen wallah amapia ipamikiran
nagumapapadalmon agyang kuto mapia agdagda, nagyang kuto mabaluis kanyan, isaklian sa ginawa niyan agyang kuto mga paliwgat wallah, nagumipakawatan yan agyang kuto mga rarangit wallah, datar o kabaluin yan a manusia, aanday ni na mabaluis kanyan akan derwa kaanyan so wallah, o di na malalim yan so kabnaron wallah, o di nakasalimbutan yan so wallah, kakagi ayamataan, nagupuon mapadalam marktano, agyang kanan akan derwa ka, kaplalalim, kapanalimbut, sa aya salimbutan tano sa nasuki pepantagan tano sa ikwallah, na pipikiraw uripan wallah, aapya pandinyanon etana sa isagyang kaya dunia, na siguradudan, au di kalimuon wallah, na makatalingo masa alungan amori, na ite na yanon, agyang koto akya panalimbutin yan sa ikwallah. Diyan gai, aanday ni na kandirwaka, o di nakaplalalim, o di nakapanalimbut, na inaluya iwallah sa isa Quran. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Diyan kaya tiru asi iwallah sa isa diyan kaya tiru yan. Na manunumpang raktanwa ilangon. Manunumpang sa iku mga uripan wallah, manunumpang sa ikwande ni na mga manusia langon, agyang kuto akia paka ikhtiar rakatano wallah, nagugyang kuto akia beluyan yan rakatano, aanday ni na kailangan agyang kuto kapakapan ang gilatano, sa ikaw tenday akapapadalam tano sa isagyang kaya dunia. Anto na ipitir wallah, tigyan, watilkal qura ahlaknahum, ayapitir wallah, natigyan na nagyang kuto ataw, amana na sa katanong, giyang kuto ataw kung mga ingad, na binina sami at tigwallah siran. Amana na giyang kuto akiyatiro aun wallah sa binina sami siran, na aya pa kay seun, eno sirano tong binasa awallah. Eno to agyang kuta mga tao sa ikupiaging dingdan, o di na mga tao sa ikupimberiwan, o di na mga tao sa ikumanga nganin sana, mga darpa na inutuptero awallah, abini na sa misiran, na aya sabab patigyan, na sabab kukian derwa kairan, sabab kukian derwa kairan, o di nakiap lalalimiran, o di nakiap panalimbutiran. Waja'alna limahlikihim maw'ida, na si isagyang kutua uras akiatiru aru wallah na antunay ini tundugyanon gutiagu enam yatigyan suka kebinasairan sa mga taalik ayamnya sebut si isagyang kaya katiru wallah na apia pendita no binasaan wallah si isagyang kaya dunia sabab si isagyang kotak yang beradusa tanu oge edna aden atalik yang isa at talikyan, udir katano sa imito na isa-isagyang kaya dunia, na kepakay amakaumatan no sa isa anungan amori, na anday ni na ron agyang kuto taalik sa isagyang kuto kiyan dirwa katan, na kiyan dirwa ka umangaw. Miya nga nagtano so miya nga una mga pagtaw, agyang kuto kiyan dirwa kairan, na anday ni na bininasasiran wallah, sa mismo sa idin sa isagyang kaya dunia, desiram pa na makataling umasi sa anungan amori, na miya gdamiran din na gumiyay layran agyang kotakia binasa kiran wallah dataro pagtaw o Firaun mismo sudin so Firaun bieluiran at Tuhan apia kisimben niya na ginawa niyan nagyang kotakian derwa kairan na bininasasiran wallah so sabad si ko mga pagtaw ulut. So, andi ni na mga pagtaw Nuh alayhi salatu wassalam, maapadun so karumanian aguswata yan. Nagyang kuta kiyan derwa kairan, na sabab ci sagyang kuta desiran tubat ci ikwallah, na desirang kalimuun wallah, na ayamambu amiyang gulawla, na ini tunay kiran wallah agyang kuta tiubayan, si sagyang kaya dunia, na desirang mamatay na miya paruliran agyang kuto, balas agyang kuta kiyan derwa kairan. So mga pagtawuad
So mga pagtaw usamod, ang berang-berang akia pakataning umakiran agiyang kutwa tiuba wallah. So sabad si ko mga pagtaw umusa alaihi salatu wassalam, nagyang kutwa kiyan derwa kairan, giyang kutwa kiya salim butiran si ikwallah, na miya kataning umakiran agiyang kutwa tiuba wallah, sa dasirang panamada si isagyang kaya dunia, na ini tunay kiran din wallah agiyang kutwa tiuba iya. Giyang ngayap tiroon adulom na talo aki aluya saya nagutalo klase niya. Ay mana na sokon so dulom kapanalimbut o di nakaplalalim na talo klase niya. Anto na ipaganay aklase niyan? Paganay aklase niyan nagyan kuto amabaloy so manusia asalimbutan niyan so Allah. Adulom ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kuto kasalimbuti manusia sekundulu na niran agusukad na niya. Giyang kaya tigyan kasalimbuti manusia sekundulu na niran agusukad na niyan na paganayron na isa kasalimbuti manusia sekukad na niyan nagyang kuto mabaluis kaniyan ami panakuto niyan so Allah. Syirk ila Allah. Ayat pitir wallah sa Quran ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Kau tahu faqad iftara itsman 'azima. Mana naswalla na din yang kebubayaan nagudin yang perilaan sutawa ipenakutunian swallah. Diyan ko takipanakutun sa ikwallah na sukang bebenug o manusia sa sangkot o di nasambi o di nasaliante wallah. Igirakwan na madaklutong adikay ng kaumanusia na makapenakuto sa dinggulalan sa isagyang ko takatiro yan na din yan mainang ka. Anto na ibarat yan. Ay ibarat yan. Nagyang ko takia pakagiraw ka. Igira aanamyawa patah. Na miya kagiraw ka ibarat to pamakaya kaya wapatian na miya sakit nakagiya da may hospital na tiga aidu o pamaka miya hospital si pulan na bapetay. Nagyang ko takya pakatiro karo sa upamaka miya hospital si pulan na bapetay na share ko to ugi na si ibad no tumaulog si isagyang ko to kana uba circle akbar na kapan ako tamala kasi ko kapan ako tamay to ama pumang ning kau to arila sa ikwallah o di na inispita lagi ang kutap kesakit na miya katigas. Naguminiraw ka, uda ispitala si pulan na petay. Sama na ito nagyang kutwa, kaya pakatiro karo na paduto sa shirk. Eno to, nakagiya sabab sa ayapitin digan ka na ayap pakawiyag, nagu-ayap pakapatay, nag-ispital. Adi nga katawan na ayap pakawiyag, nagu-ayap pakapatay na so, Allah. Ayada pataptiroon, o tau adiun ke Luis agyang kota katiro yan nagyang kota kapakagiraw ka udah sababan wallah sabab udah sababan wallah sa hospital si pulan na kepakai atarimaan yan nagyang kota kaya giraw ka udah sababan wallah na mini sabab kakagia so kasasakit na so bulong na adna sabab yan ugaid nagupun matok nagyang kota sabab yan ipakapian yan agyu tumambuim bagay wala sabab yan na apia din ekala agyang kota kap kesakit o manusia na kepakai makapagara diyo te ibarat yan ikapadian ibarat yan na nagyang kotong au pamakalumya lakaw agyang koto ataw na miya taibed kadetaro miya digrasya naguminiraw ka kagiya baru udin sumyong kau daru usong na bapetay sama nuto nagyang ko takya tiro ang karoo na dimita tapian na share ko to naknabed no ba mala share ko ino to nakagiyagiyang ko to isin o ayam yailay na piangunaan ka agyang ko takabaya wallah isin o ayam yailay na piangantok ka agyang ko takabaya wallah ka mas apaya biro yan ka sa Ginoo ka na mas mapasangkapan sa isagyang kotoa ande ni na dingkaru di katiro ikapad ande ni na shirk nagyang kotong datarian na kapamulong kapamulong manan na sumiyong kasi iko pamumulong
na natigyan nagyang kaiyap kesakit na ayay pekapianian na napakalayugi niyo sa manok agyang kutuanunok sa ikubay niyo. Nagyang kutada taruto na circle akbar. Kana ba matag circle asgar circle akbar. Kapan ako tutuwa mala agyang kutuwa kapan ako tuwa mala na khalidam mukhalladam finnar. Mana nagupu namatay so tawa dinian tumatawbat na dayon sa dayon akapakasud diyan sa iko ande ni na naraka. Nah, kapadiyon nagyang kutuwa kapa magadimat. Igirawan na adna di magadimat to. Nagyang kaya kapagadimat na adna mga klase niya nga adna adimat so no adimat sa dipetay, adimat sa di kayanan ibarat so na mga riduay niyan na mga serko to. Na sa imam busi ko kumakalili dunigira adi katotulikan na ayay barat yan na sumiyong sa pamumulong na namiyaki bulong. Na oriano kaya bulungiron na ayapitiro pamumulong na tigyan na isuratak na giyang kaaya-ayat na oriano kisuratang koron na taguang ka bungkusing ka sa dinis na ubang ka di imlagi. Nagyang ko tada taroto na share ka panuto. Enoto na aya kabubaluin niya na share na aya siyarigan ka nagyang ko tamatag katir wala adang kasarigis wala. Kadua nagyang ko ta kaya pagadimatang ka sa apyaso ayat na naipsulid ka sa toilet, ipiliung ka sa kwan, na di ka katawan o one day ni na masusuti ka, antawa unon ka, di ka masusuti na ayap na pag-dimatan ka, nagyang kuto akatir wala, apya ka na wala, at tigyan na laya masuhu ilal mutaharun. Da apaka siku, sa isagyang kaya Quran, da apaka kapag sa isagyang kaya Quran na inong tabuso masusuti. Kakagya, upama kasubai, na mahahayid na diyon importante ibas kanyan pembetiya sa Quran. Ayaw buwa kapag-abatiyan sa Quran apya kay umanga ulama nagyang kaiyaliman yan na kaawya. Yang kaiyaliman yan. Kakagya di ke pakayuban yan di palkata sa Quran askan yan na di masusuti. Kaayap ke pakay apagawid si iko Quran pembetiya sa iko Quran nagyang kutua masusuti. Nah, nagupuon diyang kuto ada taruto amang adimat na circle akbar ito. Na ayako kuman o circle akbar na uditaw bataw-taw na ukapan tagiron akapatay dinian matawbat na khalidam mukhalladam finnar. Dayon sa ikunaraka jihannam din pa surga. Ay manana ginan ni mga raragno. Nah, kadua aande ni na klase agyang kaya kalalima sa ikwalla nagyang kutuwa mabalui sutaw a munafik. Giya mambuag yang kaya munafik na dua mambuka klase adna nifakul akbar adna nifakul asgar. Nah giyang kutuwa nifakul akbar nagyuti dilikadurun ayay baratian nagyang kutuwa kapakambuk kegengkang seeko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, so mangendewan Rasulullah na gitu ibaratnya namay kapakapamukeun ka. Nah, tiga di benar lagi yang kaya yakwan di panutulan lagi yang kaya mga ulama. Ubadi giyang ko to di panutulan mga ulama na seiran kinwa sa iko Quran nagusi ko hadis. Nagupun ka to pakabukeug sa tiga da benarsan na di nga katawan namya miya munafik ka sa nifakul akbar. Nagyang kutuwa kap kemunafikut tau sa nifakul akbar na nakailangan agyang kuta katawbatan yan nun si ikwallah. Nah, ikadua kelasin yan nagyang kuta nifak al asgar. Nah, gyang kuta nifakul asgar na datar yan na gyang kuta ki aluyaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa anday nina pakitin si iku munafik. Paganayron na igira di manunutulan nakabukegan. Kadua na igira amyaki pesada na dituman sa pasad. Katalo na igira asyarigan na dikesarigan. Kapat na igira aandeni na adna miniken dawasayan o di na adna mini pagarasayan na blabitan yan. Agyang kota mini pagarasayan. Sama no to na mga pedutos sa munafik na ande kau lugro utaw na miya sigurado aante ni na miya lalimian sa Allah na kailangan agyang koto akapakatubat yan sa ikwallah. Kadua klase
Akapanalimbut na dulmu bainal abdi wa baina nafsi. Giyang kutwa kasalimbuti utaw si isa ginawa niya. Ay mana, anto na ibtiroon, asya limbutan utaw ang ginawa niya. Nagyang kaya katiro wala sa isa Quran, aming gulalan sa isa giyang kutwa, ala lisani Musa alaihi salatu wassalam. Sa ayam niya tiro yan, natigiyan na, qala rabbi, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, qala rabbi, inni dhalamtu nafsi, faghfirli lahu innahu huwal ghafurur rahim. Anto na miyatiro Musa alaihi salatu wassalam. Ayam miyatiro yan, natigiyan na kadnang ko, antigo Musa, mataan asakan, nagyan derwa ka angkwa ginawa ko, nanapi iyakong ka. Fagafarala na niyapian sa kanyan wallah. Ay mana, na sumanusia na igira na dinian kanderwa kaan a ginawa niya. Anto na dinian undi kanderwa kain. Nagyang kutwa kabaluy o manusia, aande ni na tao, ayat na dinian gulaw laan nagyang kutwa di mga pipia. Nagyutoy isa, atan desas kanyan, na pinderwa kaaniyan aginawan yan, nagupun ka kanderwa ka iya ginawan ka, nakatiw pinderwa kaan ka aginawan ka, na ayapan isa lakor ka. Aya ikatalo, kakagiyamaga nagyang kaya oras, nagyang kutadtigi na adulom bainahu wa bainan nas. Giyang kutwa kasalimbuti o manusia sa ikudataryan a manusia. Mana na siya limbutan ka, sudatar ka ande ni na manusia. Nagyang kutwa kasalimbuti sa ikudatar ka manusia, na piyakaw na din wala, aya imbelas yan sa isagyang kutwa marata, o pamakamian na limbut ka, na marata uto, na aya mabuabalas yan na, giyang kutwa marata. Ay mana na, ande din ikang galabukang kasi isagyang kutwa marata, sa ikudatar ka manusia na pipikirang ka, asa ka mambu na aya imbelas raka wala, na giyang kutwa, ande ni na marata. Giyang kaya tulong, bainan nas, na adin mambu ang mga klase niya. Adin ang mga klase niya. Antunaw nun ipaganay ang klase niya. Na paganay ron, na adamul adl, bainan nas. Giyang kutwa kada ukauntol, sa ikundulunan ka, aguso datar ka manusia. Manan na mabaluing kaso manusia ading kay paginuntulang. Sa isagyang kutwa kabnarya. Enoto, nakagi aya sa kopian nagupun ka di paginuntulan na sudatar ka manusia na pipikirang ka amya lalim kas kanya. Sa katanuy gira na miya kadakdakal agyang kuto aanday ni na siringan niyan na diniyan na maiinang ka na diniyan kandirwakaan. Petsa ibarat yan, ading di kandirwa ka, nagyang kota datar ka manusia, nagyang kota kang gulaw laang ka sa isagyang kota din yung kebubayaan. Gyang kota kang gulaw laang ka sa isagyang kota din yung kebubayaan. Ay ibarat yan, na upama ka siringan wakano, siringan wakano, nas ka na digadi melempiyo, na sa ingkap tigu sa iko kilidu siringan ka. Ay manan na, tiga na ka pamayupas ka no mga wata. Na makapahatsiran mamaypas na tigin na sa inyo tagu sa kanan na talikuda na siringan tan. Nagyang puto kayang gulaw lang karo na naandinin na kyan derwakaan ka. Sudatar ka manusia. Ino to, nakatisudin ka kebubayaan. Ubang kapkiday sa ikudar pa ka na sa ingat tiyago sa ikosiringan ka. Akan na uban niyang kebubayay. Upama ka sumarsik. Ading ka kebubayaan nakatiisin na amapi asiringan. Ubading ka kebubayay sumarsik na sa kanya na kebubayaan niya. Nagyang ko to, detaruto, na miyaw lugot to sa dang kapaginuntulanan, agyang ko to, ande ni na detar ka, manusia. Ikadua, nagyang ko to, akipapantag nga sa iko siringan ka na kailangan na masya pagka aginawang ka. Ayay barat yan, na upama ka siringan ka na hadnap ka sakit to. Nas kamambu na kailangan na masyap ka aginawang ka gumasyap ka sa mga pamilya nga. Ubabid na yan sakit ro. Apa kaunot sa sabud na sa kano na lumalalis kano sa kabububayain. Hatigiwat tumupan.
apken gagyang kaya siringan nami kaani ansiran gergerge na di nga katawan na apiak pan giyot tuwag yang kota pinggulaw lang ka nararangit kasi ko siringan ka nami adusa karo ngay no nadam kasiran may paginuntulang kasabot si sagyang kota aya rini nga sa akana so pamamakin ganira pamamakin ganira igira na adnutong ande ni nawalay apa yung miya kadak-dak siringan na sobra siran sa diin disko sobra siran sa di siya watanto amatanog so mga sound siran amadidi ubay ka suso ato wala mga Quran o di na mga wasiat kay ginawa na miya katanu-tanuga sounds agkapakay adi makapapakin gagyang kota siringan yun nagyang kota detaruto na paduto sa dang kapaginuntulan ng so siringan ka kapadiyan nagyang ko tuwa kaplalimang ka sa ikosiringan ka sa isagyang ko taban niyang bupa mamatad na di man tumapya ay ibarat yan nandun ni kay po siringan ka na upamakaad na mga kasangapan nila mga matakuan yun to naguni usara ka palapan ka de sa walay so siringan tanong kaamay ka makauman na ba't tanurong pagkasabay na di tumapya apya pan ayabit do siringan ka na maligit na kagiyar kaya nutong na di patot ibang kapangalampasa o di ganyan nun sibay sa iko kiniudasan ka na di ka din kuwa ngay no nagupon ka itong gulaw na miyader ka so kauntol na giyang ko takiyader ka kauntol na miya paduto sa kaya salibutan ka so siringan ka o di na andi kalalakaw siringan ka na upama ka na pamumulan yan na miya kagangga na kaya gulami tangaw ketika muatan urun ka bontong ampan ka desa walayag yang kaya siringan tanong kaande tigi ni kapakauman yan na kerarangitan nagupon gulaw langaw to na miyaw lug ka sa dama kapaginuntulan nagyang kuto adang kakapakapaginuntulan na pipikirang ka adusang ka to si ikwala kakaya salimbutan ka agyang kuto ande ni na siringan ka ikadua klase kapanalimbut nagyang kutong aande ni na kabaluing ka ataw aman na limbut ka sa ikot tamanaan o mga lupa sa irakatano na igira na miyakadak la kedno na moskila ay kasi sa limbuta sa lupa nagyinan na dinan mapia inunto nagupuon ka tumanggulaw na ad nakatiro sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang tunay bitiro no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigyan na man iktata shibran minal ardi talakan tawakahu Allahu iyahu yawmal qiyamati min sab'i ardin naman nagyang utabitir wala gyang kaya wana lupa igiraan na dita no katutulikan na may ito na dia kano bagian ni ko ngakate kaya na pipikiran ka na dia tumuasak ni makala imaku adis kanya naman nagyang kapitir wala kapitir Rasulullah saat tigyan sa gumak sa sarangaw bu lupa di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarangaw bu lupa apian na limbutian ayama na nagyang kutuwa kinuanian kena ubanian rak pian na limbutian nana makau makunsi isa alungan na mauri na pengkitan depun wala sa taman din sa iko kapakatalinguman yan sa ikapitulapis alupa napipikir nga manuto ay man na pengkitan dep karo wala nah gitu ekar ginagyang gaya kwa ikadua na adna miyabatiakan asokon so tawa penalimut sa giyang karana mga timataman na lupa na pagkauma kung si isa alungan na maurin na pagkiyot turun sa taman sa ikapitulapis lupa pa na pagkiyot karo na sa ikon si isa giyang kunta katitay sa sirat al-mustaqim katitay sa sirat al-mustaqim na amay kun katitay sumangat taw sa sirat al-mustaqim na lango na dusayran na kutoyran titay ka sa sirat al-mustaqim na lango na dusa nga nagutungan na idapat kaibarat so tawa salimut asor kiyan na anini na sor ko pedian na kinwan yan
Nama kau masih salungan na mori na pikira nga man upama kaya miya salibut ka na kaya suko na isabu ka meter na tayo masangka sa makapitong namatay mas sa makapitong na pagutun karon na ititay ka sa siratal mustaqim so siratal mustaqim na ayakin niro paanon ayak kaya panutulawon na ayak kon akay to iyan na datar ubog ayak kagarang yan na magarang adisukang pilang la hawla wala quwata illa billah nakatigila ba tabutitay sa miyakalala atulay miyakatata sa tulay na igira ako na madaklap kawan watigin ay do bakap tulong ka mabergka na komperon kau nagyang ko tada tarubuk na pelasan kau na wana miyan dusang ka na wana kaya salimbutan ka na mautong hapan upaman na pikiran ka man ikar ganyan nagyutong isa akailangan nasa katanong nakapananggilaan tanwag yang karan akapanadimut tayo man na nagyuto kadua so kailangan nagyang kaya katatagutan sa isagyang kaya dunia na may ng katanong song gagay sinanang sabab bro nakagyamaga nagyang kaya oras kataya amya galas disdin so balasang kanong wala sa madang lama piyasa iku dan yung kandiray nun na nanay no kasi iku mga pedoras na supat ang tanong gue balasan wala agyang ko tuwa station manager tanong si Engineer Habib Abdul Hamid agugyang ko ta mga bubay niyan datari ka di Anissa datari ka di Nasriya pangnin tanong sa iku wala ay bugay niyang kira nagyang ko ta balas si isagyang kaya dunia na ayamala na si isa alungan na mauring wa akulu matas maun wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sunduatan kakagia ademna sungwanira no. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana hadha tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma la taj'al fiyana wala ma'ana wala mahruman wala matruda Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wala tahmil 'alaina isran كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته Batas na kami na pa.